Kay pacha tukukuypi, Tata Dios waqllachiwanchik, payman astawan k'askanata. Allin hamusqa kay chunka p'unchay mañakuyman. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan, tiempo mañakunapaq, suyakuyninchikta mosoqyachinapaq. Allin hamusqa kay kinsa p'unchay mañakuyman. Espíritu Santo atiyta qowanchis ruwanapaq. Chayrayku invitaspa kayki kicharinayquita Diospaq palabranta. Maychus kasan kay primera carta Corintiosman, capítulo 12, versículo 4 y 5, 6 y 7 nisana hinata. Ruwanapaq imaymana atiykuna tiyan. Chayta qoq espiritutaqri uyllapuni. Evangeliopega imaymana sirviqkuna tiyan. Chaywanpis señorllataq sirvinchik. Hinallataq Diospaq imaymana ruwaykuna tiyan. Chaywanpis k'ata Dioslla tukuy imata ruwan tukuypi. Diosqa rikhuchin sapa man Espíritu Santo paykunapi kasqanta tukuypa allinninpaq. Munasqa hermano hermana, kay p'unchaypi noqanchik reparaspa kasun mayqinchus kasan Espíritu Santo donesnin, ruwaykunasnin. Tukuy creyente sapa noqanchik Diosman voluntadninman churakuspa Espíritu Santo akarimuspa kasan noqanchikman chay donesta. Iglesia importante firme kananta, porque primer lugar noqanchik pikunachus iglesiaman riqkuna kusqa kawsakuna tiyan. Chantapis Tata Dios apachimusan Espíritu Santunta llank'achinawanchikpaq, ruwanachispaq munasqa wawqimasi. Cristianos hina tapukunchik, maychus kasan kay dones del Espíritu, imataq chay don, imataq talentos kasan. Chayrayku sut'ita willawanchik. Tata Diosqa Espíritu Santunwan akachimuspa kasan sapa cristianuman maychus kasan dones del Espíritu Santo nisqata. Kay donqa niwanchik noqanchikman haywawanchik misericordian rayku llank'anapaq Tata Diospaq obranpaq. Misionta iglesiaman confian tukuy lengua, tukuy qallupi predicanapaq qayllapiña kasqanta hamuyninmanta. Sin embargo, parlawanchik talento nisqari habilidad. Kay talentoqa kanman wayk'uy, puqllay, tejey ichari. Entonces donesqa Espíritu Santoqa haywariwanchis confiaspa kasan sapa cristianuman. May importanchu sichus aska letrayuq uchika letrayuq kasqayki, pobre kapaq kasqayki. Tata Diosqa sapa cristianuman akarichimuspa kasan chay donesninta ruwanapaq llank'arinapaq kay hallp'api obranta ñawpaqman apanapaq. Chayrayku Tata Diospaq palabranpi noqanchik tarispa kanchik aska textos bíblicosta maychus parlasawanchik kay dones espirituales nisqamanta. Sapa man munasqa hermano hermana haywawanchik. Consejero hina sumaq kanapaq ichari. Chayrayku kay primera carta Corintiuman capítulo 12 versículo 8 al 10 nisan hinata. Espíritu Santoqa wakinman yachay palabrasta gon parlayta atinanpaq. Wakinmantaq kikin espiritullatataq gon hatun yachaykunata. Chay kikin hatun yachaykunata, chay kikin espiritullatataq wakinman creeyta atiyta qon. Wakinmantaq atiyta qon onqusqasta sanu yachi nankupaq. Manga atiyta qon milagrusta ruwananpaq. Mantaq atiyta qon
Diosmanta sut inchananpaq, manga atiyta qun, imaymana espiritusta kasqanta reparananpaq, manta atiyta qun, imaymana parlaykunata parlananpaq, manta atiyta qun, parlaykunapi parlasqankuta sut inchanankupak. Munasqa hermano, hermana, sapa Tata Dios akamuspa karqa chay donta, chay Espíritu Santunta llank'arinankupaq. Wakinkuna sumaqta amerinankupaq, wakinkuna sanayachinankupaq, chaykunas kasan dones Espíritu Santomanta. Entonces noqanchikqa sumaqta waqaychaspa kay donestaqa llank'arina tiyan Tata Diospaq llanninpi. Chayrayku niwanchis Tata Diospaq palabran ama sayk'uychikchu, tukuy humildadwan imaynata wakinkunasman Tata Dios waqllaspa karqa, iglesiaman apóstoles, profetas, evangelistas, wakinkunamanta pastores, maestros, paykunaqa preparananku tiyan Tata Diospaq llaqtanta ayamincha hamuyninkuman, iglesiaqa sumaqta wiñarinan tiyan. Chay donestapis Tata Diosqa haywarispa karqa wakin wawasninman. Chayman hinata noqanchispis waqaychana tiyan. Espíritu de profecía yuyarichiwanchik, imaynataka dones del Espíritu Santo hap'isqanchik noqanchispis privilegio kasan. Chay privilegioman hina munasqa hermano, noqanchispis Tata Dioswan kawsana tiyan, tukuy humildadwan llank'arispa. Ichapis noqanchikqa hatunchakusunman, kayta quwarqa Tata Dios nispa umanchikta uqaririspa. Sin embargo, Tata Dios suyan sapa cristianumanta noqanchik tukuy humildadwan llank'arinapaq. Chaymantataq nin, dejana tiyan kay Espíritu Santo sonqonchikta musuqyachinanpaq, sonqonchikta convencenanpaq tukuy huchanchikmanta. Noqanchik kay hallp'apiqa mana noqanchik munasqanchikraykullachu llank'asunman. Al contrario, Señorpi piensarispa noqanchikqa wawqi masinchikmanta llakirikuna tiyan. Usqayta munasqa hermano, hermana, noqanchikqa waqaychanachik tiyan kay dones del Espíritu Santo nisqata. Ari, uyarisqanchik hinaman wakinman sanuyachiyta, allin parlayta, wakinman milagrosta ruwananpaq, profetizananpaq quwarqanchik. Kuska cuerpo hinalla kanchik munasqa hermano, hermana. Usqayta Jesucristo kutimunqa chaypaqtaq noqanchik preparakuspa kananchik tiyan. Llakirikuspa, waturikuspa hermano, hermananchikmanta. Ayamincha Tata Diosta puwasun, imata ruwarqayki chay Espíritu Santo akamurqa donesta nispa. Maytaq kasan chayqa nista pusunqa. Imatataq kan kutichiykiri? Kay llank'arqani, kay ruwarqani niyki chayqa, amén. Mana chayqa Tata Diosmanta mañarikuspa kananchik tiyan, confiaspa imaynatataq payki yawasun tukuy momentopi. Chayrayku chayaspa kanchik maychus kasan kay desafío misionero nisqaman. Kunan p'unchay waturikuy runa masiykita, chay pisqa wawqi masiykipaq mañarikusayki. Kunanqa waturikamuy explicari paykunamanpis imataq kasan kay Espíritu Santo, imaynata llank'arispa kasan kawsayninkupi. Chantapis tapuri si munankuchus estudiayta Diospaq palabranta kankunawan. Chay kasan desafío munasqa hermano, usqayta chay tareata ruwana tiyan. Ayamincha noqawan tinkunakullasuntaq. Espíritu Santo, kay pachachun creyniykita, junt'achichun sonqoykita suyakuyninwan, k'allatinkunakusun kuska kay chunka p'unchay mañakuypi, kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan.